Экология мевзуда инсталляциялар чөплүк саралмасы кында дәрслер, сәләйхетле мутехасысларнен конушмалар. Киевде этрафтаки муйтнын корчалавы дунья күні кечерілді. Әсас мақсат экология проблемлеріне украинлерінің диққатыны желп этмектір. Более тәдбірлер дегер шерлерде де тәшкіл етілді. Акция черчевесінде да Кутлеви челлендж кечерілді. Украинлер падил бою ава булаштыруы меселесіне диққат етіп корчалайджи маскаларнен йорды. Украина! Экологично чиста Украина! Я делала рыб. Мен балыклар ясадым, олар капаклардан япылган. Капакларны біз кызымнен паркта мейданда кезген вакытта жийдык. Бек еңгіл жийла, чүнки бу биринчи жерде турган чөплүк. Не үчүн балыклар? Суу мевзусу чоктан мени ратсызлай, чүнки эң чок о булаша. Чөплүк атамыз өзенлер деңизге акат, деңиз океанга ве бу буюк бир меселе. Атта чөплүк адалары бар.